şükür boluş gerek, akıl boluş gerek, matematikani, fizikani, tarihti biliş gerek, insan boluş gerek. İnsanlık, mani, insanlık insanlıktan alınır. Azır sosyolog, psikologların anıklaması boyunca baldarda en çoğun joluqqanı bu taşboğurduk. Kaydigeri bunday baldarların közünü görüp salkın göz. Kaydigeri. Agresivniyler. Narazı. Kızıkpay. Merim gözden tökülbey. Endi sulu. Kayaktan alsınlar. Eneler şunu tökmese. Doğru mu? Al için enelerde javapkerçilik oynamış gerek. Men Xuda verip şu balamdı dünyada göredim mi? Kanını sevinden çıkarıp onu insan kılıp tarbiyalaşka günüge 1 saattan vaktında armayın akır. 1 saatten. Şu yerde bir emen aytayım sizlerge. Atatürk Üniversitesi'nde enelerge leksiyon etip atsam mugallim studentlerge bir soru verdi. Kapıragay, siz aytkan şartın barını tüzgönbüz. Бирок эмне үчүн? Почему у меня у моих детей черствая душа дейт? Пошло. Кайдыгер. Ойлонуп калды. Анан жооп берди. Хайрет, Кудай жардам берди. Айттым, сиз күнүгө балаңызды нече саат сүйлөшөсүз балаңызга? Күндөлүгүнү ачасызбы? Кучакта башыңы сылап эркелетесизби десем, шаардык. А мне некогда капырга, я работаю дейт. Вы даже ночью работаете, десем? Да, ночью в гостях бывает, вечеринка, знакомство, башка-башка. Мне некогда dedi ben anana. Значит, вы получаете сдачи за свои отношения. Вам некогда любить своих детей, и вашим детям некогда вас уважать и любить. Зал пол чалып жүгөр дейді шонда. Düşündüler bu logikаны? Ey, ilgeri Kırgız'ın eneleri balların aile